Nidaul Islam. Okay na? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, huwasin pamuji iban sanglit patuhan na to Rabbul Alamin. Ami intuhan nagpapanjari hakatan makhlukat, labi-labi na nagpapanjari habang sa manusia iban habang sa jin. Hitukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala pakatunggal niya in pagsarang sukul hakatan tan parwaktuhan biyuhus katu tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na parwaktuhan sing kita niyo kabuhi sing kita niyo masi-masi yaripa wala pi kita niyo tiyatang suan sim malakal maut sabab ini wala palongta nagdaak in Allah subhanahu wa ta'ala pamalakal maut in tangsuan kita niyo sin nyawalihan sin kita niyo katan karena in kita niyo katan manusia lumabay sadya di katan nahangkan yari pa kita niyo hakabuhi dunya pakayon na to talon na to in kusan na to paulong rida amuin hikala sa kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasiko agam Islam, nikmat sin Allah ta'ala sa lagu-lagu paipon niya. Sa amuin tiyawpikan siya, sin Allah ta'ala maun, padaan pakasabunalan, iyanug haraan sa sin Allah ta'ala riziki ilmu, iban sin mga karandaran tiranan, kauunahan sin siya hikahasil niya pa ilmu hasupaya hika ingat niya bang unuin launta pardaakan daing hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin ilmu ke ingat niya mahinang launta dan maun pa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taupika tu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kiaulungan sin Allah ta'ala sa pila na ding mga manusia liyong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sabab niya demikian, hindi na sila dumauhat sin kasabunalan, di na sila dumauhat humati bang unutuod in syara sin Allah ta'ala piyaturun niya iwan sin kasunnat-sunnatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paing kasabunalan mga kakasiko agam Islam, tarikun wahida, hambuk dadan in kasabunalan, amuna in kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun in mga kalungan mataud, demikian mataud day sab in karandanan niya, nahangkan in kita niyo hasupaya kita niyo di malaung di kita niyo malusong parkala pag-agama ayaran na to mga kakasikwa agama Islam. Asabiyawaitan kita no sin Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Amunay nilaw sin Allah ta'ala in ninalunta indan kulong liyabay ding ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indan mabuntul amunin agama amunin kasabunalan
naagaran niyo indan yan. Ayaw kamo mangagad-ngagad ha mga launta hakarandanan. Sing kalungan din doon. Supaya di maupas in launta in kabuhi sing kita niyo ni hawawo sing gumi. Ibandaran na to, yang ingindwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Doon adlaw, pia pangindwa na to pa Allah tabang man kita ni panduan na paraan mabuntol, paraan pakasabunalan, mga kakasiku haagam Islam. Jarin yain, pangadyan sing kita niyo, at tasyaum bi syahri safar. Pangadyan harum ini, pagkain kita niyo masi-masi pa yari habulan safar, wala pa nananaykod ka tutan niyo kulang maglabi, laung ta mga kawantag isa kasubangan kita biyaon. Kawantag isa to kawantag dua kasubangan na simbolan safar. Nadihay ni may ta ini laung ta, kaya bayaan sing kami piniin topic ini, pangadyaan ni habulan safar, sabab kaya mamasahan sing kita, kaya ingatan sing kita, mataod mga mukhalafat, mataod mga langgar syarat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang dumatong na yung bulan safar. Buko ni makna niya, hakaibanan bulan, di kita magpakalanggal. Sa labi-labi na bang bulan safar, mataod-tod intasyaom doon, impalipalihan si manusia. Bukon sa jalong ta, hazaman sing kita niyo, bukon sa jalong ta, di ikatutan niyo, walaupun in mga Arab na kauna. Huling zaman, sambil pamilong ta ummat na kauna, naon kanila laung ta in parkala tasyaong pagtaon at nipalipalihan bilin dun haon. Makawa na to dabang uno imaksud mga kya kasiku haagam Islam. Nahangkan in kita ni matay mangud ko agam Islam, daing ha mga kalungan, laung ta katigid luman dun haon amuin, ini lialabay sim kamatoran ni hamano siya, amo ni pagtaon at tatayur. Amo na at tatayur, in tatayur ini, kaya wasa ding hatayr. Ini inami in longta, ini kumawa sila manok-manok. Kumawa sila manok-manok time si mga jahiliya. Aun waktu kumawa sa sila simbulbul manok, bang sila sung namanaw, ang panipapaluparon. Paluparon in manok-manok yaon, pagwas bang ilapid sinangin harap pato hilanjal nilimpanaw. Bang harap palawan nadi nila hilanjal. Nabi ada singkato di ni, bang kumatingog yung mga tuki, di na lumanjal. At awakan o kumatingog manok-manok, di na lumanjal, lang niya bukon marayawin. Inya to, lamo diya to. Lamo diya to, inlong tabi lang palipalihan si manusia. Di manjari. Amo yati pagtakon, amuin, tasya umday nun. Sabab, inkaon na si mga Arab, yayat to. Inkaon na si mga Arab, bang aun hajatun nila, guma sila, biyatun hinangon nila. Na yung kita isab aun sa atanta. Na aun puti ka antabihan. Na yung mga ini, wayroon katantuhan, wayroon kasabunalan yung mga ini. Palipalihan niya to. Sa pangari-ngari, sin syaitan, dihay ni mga kakasikwa agam Islam. Mataod, palipalihan sin kita niyo. Hariin nakain, inabukon ini, nakawa laung ta pangikutan sin agamata. Mataod nagdaraawa, amo na inilaw na biulatan na mo. Amo na ini biulatan na mo, hakamaasan na mo. Agama. Sabang takitaon, wayroon misan puunan, makita ta, dahing hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban dahing hasuna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung Imam Al-Bayhaqi rahimahullah, tungkol sin biya ini, kana atatayru fil jahiliya fil Arab iz'aja at-tayr inda iradati al-khuruj lil hajah. وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول. أمين بمعنى إن أجيهم بيهكي كأونا لون سمعنا pagtatayur si mga Arab na kauna, Arab jahiliya, na kumawa sila, amin manok-manok yaon. At amin bulbul yaon, kawaan nila, bang sila aun hajat nila gumawa. Labi-labi na bang hajat nila hapagbunuan. Sabab yung mga times yung mga jahiliya, na wayroon duwaing inamiing kamatauran hinang nila imag-asag dugo, magkabila-kabila. Yaw ni pagka-tribe, law na tribe ini, nag-biuno eh. Den dunhan. Na amo yato inamiin
kuano nila bang law ni okay harap pa to hilanjan nila yato. At ini hitoy nila in panaw nila. Hitoy nila in panaw nila rin dun haon mga kakasiko akam Islam. Na bang law ni bang isab law ta harap pa amoy inlaw ta palawa di nila hitoy. Damikian amoy in sautul ghurab mga tingusin ghurab yan, uwak. Mamagkatingog inuwak na baktoy sila magtasya umbihan. Naw ni aon biya mga makna niya, aon palipalihan nila rin dito. Di kita law na lumanjal. Law na sablaw na alamat bukon marayaw. Biyahan mga kakaksimo kami Islam. Amo yato yung mga kaunan si mga Arab na kauna din doon. Sambil ini bukon sa jamin time sin jahiliya. Amo ilong tabi po sin kami Islam. Sambil pa umat na kauna. Aon yung mga biya ini mga kakasikuha kami Islam. بل كانوا موجودا في الأمم التي سبقتهم فقوم صالح عليه السلام تشاءموا منه وقالوا طيرنا بك وبمن معك. Sambil zaman si Nabiullah Salih alaihi salam ang mga kauman niya biyayat to. Magtatayur sila sambil pagsusunan nila Nabiullah Salih alaihi salam hangkan piaratungan sila bala, piaratungan sila aramala, piaratungan sila musibah unuhon hasabab law niya kan Nabiullah Saleh. Adapun in jawab niya piaratungan sila sin Allah Taala daing hasabab sin amo ilong tahinang nila. Hasabab sin pardusan nila yato. Bukon yato amo ilong tabi mga hasabab sin Nabiullah Saleh piaratung kanila atau ini di matung kanila rin dun haon. Nabang yato o marayaw di matung kanila ini nilong niya hinang namo. Amo ilong ta kapatut sing kami ini nehinang sing ada pong bang mangi dumatong kanila pagsusunan nila in Nabiullah Saleh mangbukulo na kay mo yan na di kami mabiya ini inya to lamod siya dahing mga tasaum iwan si mga hisisyo na miyagad pa Nabiullah Saleh alayhi salam damikian ashabul qarya may kisa si mga tao hambuk long takaw man yawn ini magtasaum sila mga karasulan sin karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala inagina qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Biyating kauna sin kauman na kauna in pagtasaum nila mga kanabihan, mga karasulan. Bang wala kamulaw na di matong, di sa ini kami mabiya ini. Di kumangi in kahuyanan namo. Di kami magkangi. Adapon inyato sabab sin kiya ranta sin Allah subhanahu wa ta'ala injumato kanila yato. Iwan hasabab sin pardosahan nila laung tadi amin laung ta piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga kakasiko awam Islam aniwan na to yung mga yato. Damikian in Nabiullah Fir'aun la'natullah alayhi in Fir'aun iwan sin mga alamin ahli niya nagtasaum laisab kan Nabiullah Musa alayhi salam iwan sin mga miyagad kan Nabiullah Musa alayhi salam bang bukulaw niya sila yan wang wala di matong in Nabiullah Musa alayhi salam mas mamiyakad kanila yan di sa ini kita mabiya ini sabang di matong karayawan kanila law nila ini din kamo hinang namo ini hinang namo in mga ini ada pong bangaong kangian na musiba no magpaka nila insusunan nila in Nabiullah Musa alayhi salam iban si mga miyakad mangbukon law na sila yan di sa ini kita paratungan biya ini biyato aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idha ja'atuhumul hasana qalu lana hadhihi وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه bang law na aon dumatong kanila karaw ini nilaw niya ding hinang namo ding hagin hawabaran namo inya to sabang kangian ni dumagpak musiba na aramalana hilaton nila hihulog nin problema kan Nabiullah Musa bihan law ta ing kakahinang dahin dito hato mga kakasiko akam Islam damikian in mga kufar Makkah in kaunan nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsusunalin in da'wa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang bukulaw na da'wa sin Nabi Muhammad din sa ini tamabiya ini di kita magkamiskin di kita magkajahulakaan di kita ununo kata namin pamangi inhikwan nila hilaton nila hilawnta hipasang nila mau pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'dahat tu inagi nila wa in tusibhum sayi'atan yaqulu hadhihi min indik in ang isim kauman isim mga kufar Makkah pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila dilagpakan sing kangian lami-lami nimbala musibah duwagpakan nila
In ang inilaw niya, neharing hapar sa baban mo. Tasyaum nila yato. Isa ka ula-ula, bang wala nakawayroon di matong in Nabi Muhammad SAW, di dumatong kanila. Adapon in yato, asal dumatong na sadya, dahing ha kaya handak, dahing ha kaya kada na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kadar na yato. Demikian ganap pa rin ito, hasabab simpardusahan nila. Hasabab singkangian nahinang nila, simpagsakuto nila, simpagsirik nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impaghinang nila sin mga hinang langga syara pa Allah ta'ala. Di kababayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, Lawhi Ibn Abbas, wa an Ibn Abbas, wa sa'di annahum yakuluna hada tasya'uman bidini. Inya to may pagtasya'um nila paaraman nila. Sin mga aming kufar, wala nag-aarama, sin-arama Islam, tulong tabihan. Nahabiyawn, hazaman na ito isabiyawn. والمنافقون في هذا العصر يتشاءمون من أهل العلم والخير والصلاح وينسبون كل مصائب الأمة إليهم بل إن أكثرهم والعوذ بالله يتشاءمون من دين الإسلام. Ini ding mga munafik. Isinda sinto munafik. Piyata tampal nila in ka-Islam. Law mo biya mga mag-ay nilang tamamagbugto sin ka-Islam. Biyahan. Sa in halawm sin dantong niya mang lubo sinakam Islam. Biyato in sipat sin tao munafik dahil no piyata tampalin ka-aram Islam. Sa tiyata po kinamo ingi niya ha-aram Islam. Na hawak to ini, zaman na to ini. In sila isab, in pagtasyaum nila, long tayong pagpalipalihan nila, mga tao ahlul ilm, tao tagapanghatimatan, tao marayaw, tao nagdarasin na moing kasadritaan, yaonin biya mga kahanong din nun kanila. Sambilong ta, hisandig nila matto, bangaw mga dumatong aramala musiba, biyasin kato biya yaon, inini sambil biya yaon, jimadyato di kato, mga di matong kato, musiba, biyasin na may ilong ta ha COVID ini, kamatauran ding hamang kaywa na sabab sing kaawam haparkala akama kamani pagsusunan na lima kaguruhan. Pagsusunan nila in nagdarasin uhanan sin parkala akama. Nabiya da sin mga ini mga kakasiko akama Islam hilatun nila rin dito hato. In magkasusa pa rin di kamatauran ng kanitya kalayo sin Allah Ta'ala in pagtasyaum nila haakama Islam. Biya sinuno. Biya nasin kaman yarfudu syariatul Islam. Biya nasin ini di nila tayo maunin insara sinakam Islam. Di nila may tayat to. Sabab impang ay namin hindaawan nila. Ang panabang ini biyang kita ilaw niya kumawa. Biya old kwan na ba yan law niya? Luma na yan. Hikawin kita si mga tao puti yan. Kita wain sila yaon. Biya magsusung inda yung kita niyo. Masi di naman kita niyo long tabi mga biya backward sadya. Inya to higong haras. Waswasin syaitan dahil dito hato sambil di nila na tayo maun insyara sin agama Islam doon ha mga kakasiko agama Islam mataod di hazaman na to jimadyato imbya ini inadapon yung mga yato amo nato yung mga amo yung pangabay sin mga tao magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon na yung kamatauran simihag long ta hapanawhid dahil doon sambil awon nalawa na in kamatauran kanila, in pagpalipalihan nila ha mga wakto. Magsaat yaon. Uno na wakto law na bang wakto biya ini na itod ako lumansyal. Awon biya mga hihinang-hinang nila biyahan, palipalihan yato. Bang dumatong in wakto ini biya ini. Na inya to biya talya to sin agamat mga kakasiko agama Islam, damikian aw ayyam ha mga yadlawan, law niya awno adlaw ini. Adlaw salasa, adlaw arwa, adlaw unwe ini. Aw niya to bang kita unin putikaan niya. Bang law ni adlaw ini ana panghas law na ba ini. Di kita manjari law niya kuman. Di na kita habay. May kan inhula wayrong kaununubihan. Na inya to lamod dia to ding hamanga biyata sin agamata. Lamod niya to ding hamanga palipalihan i mga yat to mga kakasiko haagama Islam. Atawa kaning hamanga biulanan. Nabi asimbulan biyaon, biya simbulan Safar. Bulan Safar mataod di hay ini impaktasyaum, impalipalihan si manusya. Sambil long ta, din jinis-jinisan na. Bang mabot bulan Safar, langon mag-uusaha. Ayaw ko lo na mag-uusaha bulan Safar. Ay ko tumula.
At iniya inaming pangwan nila simbulan sa panak darasing kangian. Wayrong karayawan, biat yung pangita nila. Biat in palipalihan sin sila. Sambil mabaya mag-asawa, bang habulan safar, langon. Nda ayaw to. Ataw utulaw niya, ayaw kutulaw niya, maniya ang simbulan safar. Sa imbulan safar yan, biya ini. Aw ning mga kanila, impanghati nila, inyato. Hadawa nila, bang bulan safar, dun haon paturunon sinallahu ta'ala im mga bala. Im mga kangian, im mga musiba, im mga makamumula. Nahangkan niya to, langon nila dahil dito hato. Hangkan dahil mga kaiwanan, tuyo-tuyuan nila, law na biyanin hikaangkat tasimbala. Nasaan bibiyayaw pagkamasahan sing kita, na maayaw ni pagtulak bala. Bang dumatong imbulan safar, pagtulak bala. Impangasubo, hari ba ini nakawata? Nakawata ba ini hapangikuan lang taagama? Aum ba ini pangikutan taagama panghindusin kita? Atawa nakawata ini kiaupihan ta ini hadueng agama? In jawab niya, kiaupihan in mga ini in naun ibadat sin mga Buddhism. Tao mga Hindus. Favorite sin kita pagkitaon, sin mga sila magkikita mo in Hindustan, favorite pasambil kalangan. Wala nila kaingatan amo yaon ding ha mga pinakamataod kakahinang in kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinang nila yung mga biya ini. Amo inaon ibadat nila matto pairat sindarat. Yato katan na po, nakiasinguran sing kita. Pagubos, lauan tapalaw na inini, lamod hini agama. Agama na, lamod agama, sa bukun agama Islam. Sa lamod sin mga agama, sin mga Hindus. Lamod sa mga Hindus, mga kakasikwa agama Islam, kawa na to dan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yung pagpalipalihan nila ha mga suwara, ha mga tingog si mga manok-manok, labi luwa ng mga tingog amoyin, unutay namin, kwan yan, amoyin tibulong da kumanin ko si manok-manok, luk-luk ka, bang magkatingog si namoyin dumyaon na, o ginis na namin kwan nila, ato bang maulog na yung hatas atop, aon na sabdo yung palipalihan, basa aon jumatubi ini bukon marayaw. Yung mga yatukatan, biya. Biata sin agamata rin dunhan. Demikian ha mga manok-manok atau ha mga binatang kaiwanan. O karunungan nila mga suara bi ini maanahan nila. Maanahan nila pa duwaing. Atawa makita sila bi mga kauman, labi-labi na o mga kakitaan nila. Tangainop kakitaan nila biyahan lo na mga kauman kon bi ini. Bagtoy nila aon bagtoy palipalelaw na aon gumato bi ini. Nay mga yatop yang langan sin agamata atawakan oning ha mga amin umbulyan, mga kaumbul-umbulan, taod ding ha mga pagkamasahan ini nilabi-labi na hinang si mga Nasara. Iman si mga Nasara, amin mga tao, ini bukon din di kato, si mga tao puti yan, ini sila yan, pagtasyaom nila, bang dumatong hangputag 2 number. Ikahangputag 2, umbulyaon, pagtasyaom nila. Atasan nila hiigyan, law nila mangi. Di law niya, bukon law niya marayo. Hangkan hakaywanan biya mga pagkukuha na si mga sasakatan plane, iniwala nila yan, iniliamod in number 13. Sa wapikta siyaom, din dito biyahan, din ito piyang langan, sin agamata, din di mga kakasikwa agam Islam. Damikian, mga ini kaywanan, ini sambil halilingkuran na di nila nabutangan number 13 law niya bukon marayaw. Yato'y pag tasyaom din dun haon. Kay mananding ha mga kanila ni sablaw ta hangpo ta ini ha number isab ha umbul hangpo tag siyam. Ini sambil time ini lang tasin jahiliya sambil pabiyaon magpakahinang labi-labi ni dukeng agama. By number 7 bangkalo ni makakuan si number ni na jackpot ko. Jackpot ko biya ini na in hangputag is ang ini hangputag siyam isab in kaywanan kanila bang mabot ini na kuran bang makawa nila number 19 biyahan ang kaywanan isab na masusa law niya bukon marayo yung dumatong kato biya ini na in kaywanan isab kuran mangayo barakat dun haon ay mga ini pianglangan kato tanyo na in mga isab aon ding ha mga kamatauran isab si mga Rafida si mga Shia aon kanila isab kadugalan nila mau kabukon sa long takata di sila magsabot bang hika number hangpo may tayat to wa kasirun min ar-rafida yakrahuna at-takallum bi lafdh al-ashra
In kamatawran ning mga Shia, hangkan way makaamutod karayawan ha mga Shia ini. Manglulubog man sin agama. Nabang masabutin asyara hangpo yung bang makato hangpo asyara lang niya na mahukaw sila lumapal sinahangpo. May tayato ni sabab. Ha? Unim biya mga insabab yato mahukaw sila. Sambil aon waktu bang sila maghinang uno-uno na biya mga foundation, inang bahay bang ilong tay foundation yon suway hangpo hag dito nila hinangan. Ganapan nila suway. Unim biya mga tiyatapuk din dito insabab niya لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. إن سبب أونتود bungsi nila, dugal nila, amo impini, amo inasabot deng mga hangpo sahaba al-mubashiruna bil jannah. Amo siyabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyaksian inhangpo ito asal hataw suka na sila. Muna piyaguhanan hi Abu Bakar, hi Umar, na mabungsi sila ini. Kita niyo im mga Shia, im mga nagdarasim pagka amo in Rafida dayon dun haon mayroon tod karayawan. Nahangkan im mga sila masiraman mamamugbog, masiraman magtipin ha mga Shia na kaunahan insuway sila magtawat. Baba wala pa sila yabutan sin kabuhi, yabutan sin laungta sin kabuhi. Ay way na payabutan sin kamatay. Masi ukab in lawang din doon sin pagtatawat mga kakispa agam Islam. Naamo yato in kamatawran ng hamano siya in pagtasyaom nila damikyan imin labi-labi namin bangdom biyang katuluk-luk biya magkatingog atasan-san ini yato na isablong na in kimatingog in lukluk. Kimatingog in lukluk, kimatingog in uwak. Katan na sambil haway tapinit, hat pinit kumatingog. Bang kumatingog pinit yato na siya palipal na aon na isablong na pisita ta. Na mga ini mga taya mga kakasiko agam Islam bukun ini panghindusin agam ata. Di wayro neto longta piang lain longta piang da akan kato na demikian sabutin ta sa habulan sin bulan Safar mataod den di magjato hamano siya hangka ni sibo din nakauna hang zaman nakauna sambil pabiyaon in akan nabita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara wala hamata wala safara na siya putin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa. Aniapihan dihay ni impagtao sin adwa amoy insakit law na makalamin. Amoy that na yaon. Inini amoy injawab ha mga sila time si mga jahiliya di sila mga amoy impangahagad nila bukun ding ha kakahinang sin Allah Taala insakit maglamin ding ha kudrat sin Allah Taala. Ding ha pagbaya sin Allah Taala sa mismo law niya baran sin sakit yaon ni makalamin. Yan kung sin jahiliya. In problema ha yaon ha zaman na to biya nakakawa hayat to. Isa kolol amo to diyon bukun ding ha pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala suway yari beta sin Nabi la adwa wayrun to sakit in makalamin siya suway yato ni i'tiqad sin kita Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita mag-i'tiqad to amo to diyon in sakit na kalamin pila na biyaon nagahambok biyahon ziyaman na nasasakit daw sa wala di isang nalapay kataan matao kazamanan sin kita. Sa inyan, piaratong ning ha Allah subhanahu wa ta'ala. Piaratong ang kausakit tayo dun haon, hasabab ning ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun unurang unuhay nun sa, di akan isab kita maghali. Di akan isabin kita, kaya nga tamo na, makamumula rin doon, na liangan isab ko matuin sumuk rin doon. Ada kala in kakwanan din ito, kumiwad amoy tikad sin kita. Bangko makatulabi-luwa na bang mahina in iman tapa Allah Ta'ala makalaway kita biyan na sa puus kaya handak sin Allah Ta'ala nasakit karon mapinding kiba ay makalamin hati bukun tilaw na bunalin bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ubos bayta sin Nabi di makalamin na bugto na yat mga kakasiko agam Islam una on hadis di iya tumagbang amuin di manjari amoy in lumamugay intaw na sa sakit maun patao wala na sa sakit bagkay nga tamo yaon nasasakit ni mga yaon pag-ubos ikat mo di isa manjari sabab iniapihan na dito isbati dito aon kamudarat ada kala makadir ko kamudarat ang pakaibanan doon nakaimbaho uno bihan aon sadya to ka mudaratan din ito labi na ding ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala imangayat to mga kakasiko amis sa bukon ini
launtain tapi sin kita nasabot wala tiyara awailun to dami tiyara min tasya min pagtasya umit to mga kakasiko agam Islam wala hama ini mo na imbi mga manok yaw imbi si mga lukluk din dun haun wala safara iban simbulan safar ni imbulan safar ini mga kakasiko agam Islam sibu da hakaywanan launta habiunanan aw ndey sa paratungon sin Allah Ta'ala rin doon karayawan aw ndey sa dumatong rin doon kangian uno in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pajatuhun niya habulan safar biya day sab hakay manan bulan jumaturay sab din doon mga kakasiko agam Islam amuyat to ding ha mga kakahinang pagtakon inilongta in subaytud aniwan si mga kaybanan na in kaybanan isab nabiya na sinsambat bang bulan Rajab in pagtakon nila hatin niya ini di na misan tumulak law na bulan safar ini sayat to sabab yatim palipalihan nila dahil dito hato di manjari sila tumulak atawa isab laung ta din dun haon na ini maaunon nila isab in kaaunan nila haadlaw yan biya sin mga kaybanan paghinangon sin mga time sin mga jahiliya naon ding hamata sa palipalihan nila bang dumatungin adlaw arba'a bang dumatungin adlaw arba'a na initikad sin mga sila dumatong bang law ni adlaw arba'a dumatong law niya in mga jinisan na sadya kangian na may mga bala ding hataas sin langit atawakan dumaturin yun law niya in mga makamumula in katan uno nahangkan aw ding hamakan nila hipanampang nila ini daakon nila matawlaw niya sambahayang kamulaw niya 4 rakaat sambahayang kamu upat rakaat biini na mga yato wayroon yato puunan hasara mga yato mga kakasiko agam Islam hinang yato hinang bago siyandig niya pa agam amo na hinang bid'a mga yato piang langan mga yato mga kakasiko agam Islam adapun impag angkat simbala alhamdulillah mga barimam biya kanyo dum adlaw imaangkat sadya simbala mga kakasiko agam Islam dual ko bang di sumambahayang di ka mangindwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na yato imaangkat amin piapapas indo sa mudum adlaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sadya hapagwudu mo asal angkatun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga pardusahan mo ampunun na sin Allah Ta'ala pardusahan mo nahangkan mabaya kaw maangkat imbala doon kay mo na daran kaw sud pa masjid pagsambahayang kaw daran kaw pagwudu bukun subay sa jahabulan safar mattukaw pahigad dagat ami magtulak bala law mo inini hikatulak simbala bukun yan hikatulak simbala gaman hikasung simbala pila na sadya na hinang sabab simpagtulak bala nalumos hikuan nalumos imbata-bata namiyatay hikuan hasabab yato na inini mga kakasiko agam Islam biatal sin angamata mga yato ilang ta mga kakasiko agam Islam demikian bang aw mabaya mag-asawa bang habulan safar tagangan nila yato atawa ka bang aw mabaya manunang bihan bang bulan safar na atasan niya tulong ta tahalaon nila sa walo na bulan safar bukun marayaw biya jinis-jinisan na atawa kan ng mga uno-uno na mga mag-uusaha bang bulan na bang dumatong imulan safar atasan di nila hipara mga barang atawakan mga darangan nila kana initikad nila rin doon haon atin niya di sila makauntong gaman maluwi sila long niya dahil dito hato amoy ini ilong ta mga kakasiko agam Islam kami magpakamataod magkahinang sin hazaman sin kita niyo dehe ini ay makna niya mga kiyaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sibu da in bulan safar sibu da in bulan Muharram karena in bulan safar natin ya puasin long ta bulan Muharram amuna in bulan safar amin habulan ni long ta amin habulan sin kita ni biyayon puas in long ta isab na sumunod na in Rabiul Awwal ani mangman kita niyo pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pangumulan sin kita niyo iban impag aun waktu sumud siya pahinang sihir mga biyaini sabab sinamuin laung ta amuin parkala gai mag-ingat-ingat ko
Piagaib sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ingat-ingat ka rin unhaon, hangkan sa bibita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man tatayyara aw tuyyira lahu, aw takahhana aw tukahhina lahu, aw sahira aw tusahhira lahu, wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukun ding hamatan longta ding ha jumlahan sin ummat ko. Ha? In mga silami maghinang simbiyayat to amin tatayyur yato amin hinang palipalihan. Ha? Atawa siya na baran niya atawa isab duga ing magpakuan kanya. Ha? Sumasana baran niya atawa isab mangdaak sa biyahan amin duga ing isab atawa kan in mamin matupa mangingita. Iwan si mangingita yawn. Ha? Bukun ini ding ha matan umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa kan in sihir. Ataw isam nang daak siya mo in magpasihir yaon. Sihilan nilo ni hikwambi ini. Sibu dayat to. Ini hinang launta ini di kabayaan sin agamata. Malako dosa in mga ba ini. Na isyus yung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyat to siya pa mga magkikita, magpuputi ka yaon. Nagkikita ibang saatan nila biya inilong niya. Ang panakiyaharad na inuno ni piyamong si mangingita yaon. Magpuputi ka yaon. Piyahad niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakapagpupuro na siya, hanapaturon sin Allah Ta'ala mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibiyata pa sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin na to, wal-iyafatu, wat-tiyaratu, wat-tarku minal jubt. Ay lamod siya dahing hamanga sihir. Lamod siya dahing hamanga sihir. Naunin uwat niya yato. Inuwat niya mga kakasiko agam Islam, wa iladu tatay amin at-tiyara, at tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala. In uwat niya, wayroon duway uwat, in suway magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban lumayo ding mga higong hagas ng syaitan. Sabab in syaitan, pangaringarihan, higong hagasan kita singkatan, uno-uno. Sinamuin lang gasara pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangaringarihan nila. Dahin doon haon, wa adamul istislam li khutaratihi, iman suway kita di sumurin der long tabiyahan uno-uno biya mga panasat long ta sin syaitan sa ta iban yaon in yakin mo ha mga kataan parkala pakaradyan inya to dayng ha Allah subhanahu wa ta'ala dayng halom kyum kuman sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyang kataan asal kaya handak niya kaya ranta na sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in long ta dayng doon amoy ato mga kakasikwa agam Islam na hangkan longta baba kita niyo longta yari pa ini longta yung mga hinang biyayat to palipalihan mataod pa yung mga palipalihan si mga kamaasan sin kita niyo inyat to hati ko hasabab sin kaawam kaawam sin sila mura-murahan maapon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nahinang nila to hasabab sin kaawam nila adapon habi ayaw sin kita niyo ayaw na kita niyo lumiling law nabi sin kamaasan be ini sabab inyan sipat sin mga tao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sila yanon agad ka mo pa kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agad ka mo sin Quran ang inila na amo na inikabin na mo binsing kamaasan na mo sakali wala da imamo murah-murahan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan na to harum ini bang man kita niyo kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala katan ini ampunon impardosahan na to manahut maslag wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah la ilaha illallah